Okay. Nature servant in about herbal and spiritual home. You're only females here in the square of your time. Ayana and Pimpino. You will never be a person at Chirena. Ayana Cobasa Adagia and Nini Pensy. Ayana Yani Nika Camufanchayan and your wapa why. Said the Ohuni Biano and your pet a Cobasa. See ya bang running. Now may chair a buy a friend of Quartman. Quartman, I have buy a memane and a young haban. See, oh, chia, ultimate chain. Oh, now button ten. Any Quartman in ye. Oh, and then I'm a money way in a sano, and one sunny. Oh, chia, Obatria Bran Sana a pie. Oh, and me money haban. See, Quartman habana mekano. Enuni. Aha. Quartman haban. Ni awbeye say, wo nipa. Se ufa ye funu na edi bosome miensa. Na etimi ebi de etimi kwa koduru enu mansia na yese ahwie agu asai asan na chi. Wo hia Quartman. You can miscarriage. Very simple, you can miscarriage. This is the leaf that is good for miscarriage. And not only this leaf, ube here shri. Aha, clay. Shri na mo de aye cake na mo we no. Ye de ye honhum adwuma ana se ye de ye aduru. Enti se unya shri a na opa kaka duru. Wo de beka nwura we ho, Quartman ne ho. Ti Quartman ubetete ahaban ne nyina firi so kama. Unya mene na haba ne hono no because nipa bi wo ho a woni ebo a ye de yam aduru or the blender and a blending aduru ti se wan tete amfi na homa ne so a wo be sei o blender no nti wo betete ne kama na enye advisable say o de blender be yen so modern Ghana nti ye jam e ma mo de blender e blending mu nduru a mo de sa ti unya Quartman na unya dodo kakra unya say ya be se 4 size say ya be se 4 na wape akakadro no wo de kre hire ne fra Quartman na akakadro ne dem ano nya yanti eya na o makakadro na ayekese kakra na wa blend ana wa jama mana fe efia no wasive with warm water anwumre ubetimi asa anapapa ubetimi asa na twice a week ana say at least 4 times a month, which is once a week. Sa uyo bia aba na wunya bi easily a ubuma Quartman ubu ni say ya eya na ade bi ti se milk epie film nti ubu a the only thing I ube hu no me hu say we no mate efi ne dua ne so nti let me try it here for you to see say uche Quartman na before obe hu say ye bia no wo hu say ubu mu say ya milk kakra bi ebe film asede ye ni show na yet say ye milky kakra I don't know say hu a obehun say I say milky bi juice bi free mu ba kakra bi na try say eye Quartman bi no nti say ebi benwa obi wo ho abekwa ko hu ade kro na ha by night say orange leaves but eye homa eta wo nwura meta wo nsua no ba bia me we ye bensua no nti hu say ojama abusu wa ha ye bensuo pa ba bia me gina me komachi kakra na metonsuom mudonti na ya na ye de be ye saade no nti ukora ko hu bi na wo say ahabanya emema ne memani fom na wo twen na ba tenten ti sei won say me twen aguso ba na wo twen na wonya ni sei pe na wo hwe ebisa ho ahwe say we eye Quartman na wate ahaban ni bi na wabu mu ahwe ubu mu hwe na ne ti ni so ni sei no wo say milk no efili ti ni so ba na kire say eye Quartman ye friend Quartman me de me maame a wo kire me no me maame owo me maame anti bi o kire me no wo se ye friend Quartman enti na kire ye bia na wate wo paint bucket na asade ye bia ye kama wo te paint bucket ba ko a okokoro ho na wo yam a kitwa bi na ubenya wate ase enti wo te paint bucket ba ko na wa kokoro ho kama na wa jam enti 1 week dia obe use no wa chem na de bia she fridge mu week ne so na wa ye warm water de afra na wo de asa anapa anase anacho continuously uya ebedu stage bi no ubehu se yefun na ba ekura won kakra ye won haban a eno so ye nom de bo yefun ne ho ban emrepam mekire na afi ubehu se me ananka manyemu a
nanka me yefun ni nyina no nyame ayematom ene nyinsen we de edimi atwa boso me nkura mama wo afa me ho afa me ba eba ne sama wa obi ko sanso hwe ni mu a obi fa sama ne ni mu a na wa kire ne se ye kwatema eya wo aduro nso obi a wonwo se wo pe yefun na unya kwatema eya wo aduro obesa se de ye sa ene akakaduro ene hire na sa nti we ye de hire ene akakaduro ene fra kwatema edesa na nature servant about what herbal and spiritual home the only female here in the square of your time na me kasa me dane dua me bo adana me ye abusa me ye spiritual bath me ye spiritual soap me ye spiritual oil na enya ni udwa na